yewe ndaje mfite ikaramu ndavuga ngo social MULA cyane n'abandi bicara bamwe bafana ngurantunga urutoki tagira ibintu biri confrontation ntabwo ari byiza ntabwo ari nyine ndaguhana. Icya kabiri baratanga amande ariko noneho hari nabo turebe yuko turi bukurikirane. Hari umwe muri bo watutse umupolisi. Uriya Umuhanzi Social MULA watutse umupolisi. Bagenzi gute kugira ngo uburanga? Ndakeka ko bakubwiye mbere yuko nza sinarizi ko mpagusanga. Ijoro ryashize badufatiye mu gikorwa tuba turimo nubwo amasaha yari yarenze ariko twa turi muri shooting y'indirimbo itarasohoka mfitanye na mugenzi wanjye w'umuhanzi gafipite. So ndakeka mpamvu badufatiye aruko wenda twari turi benshi ariko aba twa turi kumwe mu kazi bari ukwabo. Nta kindi badusanganye wenda twa turi kumwe amayoga se twa turi mu kazi gusa. So twazinze ibikoresho rero twubaha leta itujyana yishaka. Badufashe ejo umva ko uyu munsi ni wa kabiri. So Social MULA uburyo bivuga ntago wemera hari kumwe n'umwe mu makosa. Bo ikosa ritandukanye n'icyaha kuri ngewe. Ikosa twa turirimo pe kuko hagiye haza abantu wenda batari bari ngombwa ariko nanone ukabona utasubizayo umuntu amasaha yageze. Ndakeka ko polisi itakora ibindi bishaka kuturaburiza ahubwo wenda ni inzira nziza yo kumvikanisha rimwe na rimwe ukuntu umuntu arengana. None se ushaka kuvuga yuko kwa mwari nta bindi ndenzaho byinshi. Sasha umvikanye ubwira Afande ko nta rukundo babafitiye kubera ko ntago ibi bintu twa turimo ni indirimbo buri munsi turazikora. Muri covid twakoze indirimbo ndakeka ko wenda nta tegeko bavuze ngo ntimuzongeye gukora video. So ariko ibikorwa byose bikorwa nyuma y'amasaha bisabirwa uruhushya mwari murufite? Ngiye ku giti cyane nari mfite uruhushya ariko ubwo wenda team y'abandi dukorana n'ukuntu bagiye batumira sinzi uburyo babikoze kuko nge narebye abo dukorana twegeranye dushaka kuba twabana n'uruhushya. Yego. Uri gushinjwa ngo kuba watutse n'umupolisi Social nibyo? Ntabwo mbizi kuko namutukiye bamfashe ngiye nyine. Bagiye kugufata ngo bamututse. Oya amen simbizi rwose nawe natutse. Ngiye sinjya uzatuka umupolisi. Abantu 39 mwari muri kumwe kandi amabwiriza yo kwirinda covid avuga yuko abantu bagomba kwirinda kuba ari benshi. Ntabwo byumva ko byaba ari ikibazo? Ni ikibazo ariko urebye uburyo wenda twa turi gukora nkeka ko bitari bibangamiye abantu. Nta muntu aregeranye n'undi kandi bari mu kazi bari batarenze 15. Harimo abafata video, harimo abategura umuhanzi uko yambara gutyo abantu barabizi. Na hantu hanini hangana nka hose twa turi gukorera numvaga ufite ntago twegeranye ku buryo twateje akavuyo usibye akazi twa duhugiyemo. Byanabaye bigitangira ntago Social MULA ni indirimbo mwarimo mu gushutinga situation babafatiyemo yari meze gute? Ni indirimbo yitwa Mata irasohoka vuba bazayumva inshallah. Uzongiramo n'ibingibi byose? Situation mwarimo gushutinga iyo video byari bimeze gute? Situation yari nziza twari turi kumwe n'abantu dusanzwe tujyana inama tubwira
social nk'icyamamare gira ubutumwa ugenera abanyarwanda mu buryo bakirinda covid muri iki gihe. Imana ibatize ubuzima imbere hazabe heza. Murakoze social. Afande mwatsobanurira operation yo gufata abantu ko yagenze. Ibikorwa byo gufata abantu bya polisi nuko twamenye amakuru ko hari abantu bahuriye hamwe mu rugando cy'imihurura abantu 39 mu byukuri tukagenda tugasanga bari mu rugo rumwe rw'umuntu utari muri iki gihugu utuye muri Amerika barenze ku mabwiriza yo n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Uko ari 39 rero bafashwe tukaba tubaberetse mu itangazamakuru ariko tugira ngo abanyarwanda bose bamenye yuko mu byukuri ibikorwa byose binyuranye no kubahiriza amabwiriza n'ingamba zashyizweho zo kwirinda kino cyorezo ko bitemewe kandi tubabwira yuko tuzakomeza kubafata dushimira n'abaduha amakuru. Muri aba bantu harimo abavuga ko bari bafite uruhushya. Bivuze iki kuba hari abantu bifatanya n'abandi bakajya muri ibyo bikorwa bamwe muri bafite uruhushya? Iyo uhawe uruhushya ntabwo bivuze ko uhabwa uruhushya ruvuze kurenga ku mabwiriza, ahubwo ni uruhushya rugufasha kugira ngo ukore ibyawe cyangwa se akazi ukora cyangwa se aka leta arakaye ku giti cyawe. Urugero nk'abavugaga yuko bafite uruhushya bakaza kuba bafatwa muri iki gikorwa yuko barenganye ko polisi wenda itanabakunda, ntabwo ari byo. Uruhushya bafite ni urukora ibyabo mu gihe cyagenwe kigaragara mu ngamba zafashwe. Niba ari kafyu bakayubahiriza abantu bafashe saa 4 z'ijoro zirenga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uwabahuje atuye muri Kicukiro, yafatiwe muri Gasabo muri Kimihurura. Ibyo kuvuga rero yuko mu byukuri ndetse bamwe batekereza ko banarengana ntabwo ari byo, kubera yuko amakosa bakoze aragaragara yo kuba bahuye ari benshi, amasaha yarenze bagenda mu buryo butemewe, ariko noneho n'abanyamakuru bavuga yuko bari bafite impushya. Umunyamakuru se ajya kugira uruhushya rwo kujya gukora ibitemewe cyangwa se kureba ibitemewe akakuhurira n'abantu 39 mu rugo nyuma y'amasaha ya kafyu? Ntabwo ari kuri radio, nta nubwo ari kuri televiziyo. Nicyo tubahera impushya. Nayo makuru yagiye gutara nayo gukora ibintu bitemewe, aratara amakuru y'ibitemewe, ntiyabwiye inzego z'umutekano cyangwa izibanze yuko hari abantu mu by'ukuri bashobora guhura bakanduzanya coronavirus. Urumva yuko ari amatakira ngo ntabwo byemewe. Ibi byo bavuga byose ntabwo byemewe. Afande n'abantu bangahe kandi ibihano byabo bimeze gute? Aba bantu ni 39 barabanza bipimisha coronavirus ubwabo. Icya kabiri baratanga amande, ariko noneho hari nabo turebe yuko turi bukurikirane. Hari umwe muri bo watutse umupolisi. Umuhanzi Social MULA watutse umupolisi. Ibyo nacyo turabikurikirana turebe niba koko ari byo ariko byagenze, ashobora no gukurikirana mu rwego rw'amategeko. Afande ko abihakana yatutse gute umupolisi mwageze icyo mumenya? Ntabwo ndi buvuge ibyo yamututse. Ibyo ni amakuru twahawe n'abapolisi, turabikurikirana turebe ishingiro bifite, ariko n'ubundi n'abakora amakosa urumva ko nubwo none ahangaha ntabwo yavuze yuko yakoze amakosa. Warumva ngo ari uko polisi itabakunze. Polisi yakwanga se ikaguha uruhushya. Uriya mugabo afite uruhushya kuva kuri 18 kugera ku itariki ya mbere akora ibye, ariko yubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Muri telefone mubajije mwasanga polisi yaramuhaye uruhushya. Yamwanga se ikamuha urwo ruhushya. Yamwanga se igasanga ari kumwe n'abantu 39 ashaka yuko bandura coronavirus, ikabafata ikabashyira hamwe kugira ngo ibabwire banipimisha ariko ari bazima. Ariya n'amatakira ngo ntekereza yuko mu buhanzi, mu bugeni, mu itangazamakuru abantu ibintu bakwiye gukora bikwiye kuba bigendanye n'amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Ntabwo bakwiye gutandukanya n'amabwiriza yashyizweho. Afande muri iyi minsi hatangiye igikorwa cyo gukigira hirya no hino mu gihugu. Ntabwo bishoboka yuko abantu bari kucyitwaza ngo birare baduho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid. Ndagira ngo mvuge yuko nta mpamvu yo kudohoka kuko coronavirus iracyahari. Niyo baba barakingiwe ngira ngo byagiye bivuga yuko n'inzego zibishinzwe yuko ushobora no kwandura, ariko noneho turanabizi yuko n'abantu batari bakingirwa bose. Byumvikane rero yuko ubu ngubu rwose buri muntu akwiye kurinda mugenzi we kugeza igihe ingamba zoroherejwe kandi zigenda zoherezwa. Murabizi igihe gishe twari muri lockdown, aho tuyiviriye mu burere bumwe nanone busigara butagerwamo cyangwa butagenda nkuko izindi ntara zagendaga cyangwa utundi turere. None ejo hashize byarakomorewe. Birumvikana yuko mu by'ukuri abantu baba bakwiye kwihangana ntibaduhuke kugira ngo birinde kino cyorezo. Afande umupolisi amategeko
ntabwo twari twabimenye ibyo ngibyo biba bishaka iperereza mvuze yuko turi bubikurikirane. Mvuze yuko ari byo twabwiwe na makuru tumenye tugiye kuyakurikirana kugeza ubu rero ntabwo navuga ngo ni ibihano biteganyijwe n'ibintu uko biri bugende, ariko nacyo tugomba kukivuga ko mu gihe abapolisi basanze uri mu makosa cyangwa se uri mu kazi kawe ukwiye kumva inshingano zawe, nuko bakubaza ukabasubiza, nta gushyamirana na polisi cyangwa ushaka gukoresha amagambo asesereza cyangwa se atesha agaciro umupolisi mu kazi, ntabwo byemewe. Icyo ni ikintu abantu bose bakwiye kumva yuko bagomba kukirinda. Nk'uko umupolisi aramutse arenganyije umuturage akurikiranwa agahano, umuturage nawe urengera akaba yatuka polisi, akaba yashaka kwitesha agaciro, mu gihe abapolisi bari mu kazi kabo bamenye yuko bagomba gukurikirana. Afande, ariko nakubaza nk'ikibazo kimwe ngewe, akenshi turi kubona ari urubyiruko rwiganje hano hantu, ni iyihe nama byibuze watanga ku rubyiruko rutegura ibitaramo? Inama twaha urubyiruko twayitanze kenshi kuri televiziyo, kuri radiyo, ku mbuga nkoranyambaga, kuri Instagram, kuri Clubhouse. Twagiye tubabwira uburyo bagomba kwitwara, tubabwira yuko mu by'ukuri aribo bantu bakwiye kwirinda bakarinda n'abandi n'abakuze. Mu gihe babirenzeho batazumva yuko bo niba bumva ko coronavirus itabareba, ibyo polisi ntabwo ibizi, polisi izabareba, babimenye kandi yuko bazabifatirwamo bakabihanirwa. Afande C.P KABERA.